Well, Buffett, welcome back to my channel. If you're new, please don't forget to subscribe to Chef The Soul TV News and also to comment if you have anything to say la kwi-comment section ke imnandi ke ngama-comment ke i-video bafethu ke njengoba ke sazi ukuthi ke izinto eziningi abantu banokucabanga banama-opinions angafani. So yeah, namhlanje ke sinibuyela ke ne-video ethinta laphayana ke kakhulukazi i-one man show ka-Ayanda Ntanzi njengoba ke sazi ukuthi ke bekune-one man show laphayana i-ICC ethinta yena ke lo mculi wokholo. So u-Ayanda Ntanzi ke bafethu ke abantu ke bakhombise ukumsupporta kakhulu yabo, and abantu futhi ke indlela vele ke isikhathini esiningi bamthanda ngayo u-Ayanda Ntanzi bengeke ke kungagcwala ngalendlela bekugcwele ngayo yabo. So yeah, okubaluleke kakhulu ke indlela ayiphushe ngayo i-one man show yakhe uNtanzi. Yes, bonile nje kakhulu ke uma video abejwayele ukuthi ke share nathi ithombe ama sponsors ukuvakasha kwakhe ke kuma sponsor noma kuma ndothi kuma dealerships ahlukahlukene, looking for funding, looking for support njengoba sibonile nalapha kwa BMW emhlanga. Sambona lapha ke umfana ke esayinela ke imoto ke ezokwazi ukuthi ke imphushe noma ke imqhube noma isebenzise ngesikhathi ke ephusha ke izinto ze-event yabo. So yeah guys, kuningi nje esizokuthinta ngaye ke uNtanzi ne-one man show yakhe nabantu ke abahlukahlukene ke abathe bamhalalisela lapha yana ke. Kodwa soqala ngalokho ke bafethu sike sambona lapha inkunzi malanga ivele yangena indiza nje yabo, ivele yangena ngesinye isitayela ke indiza, even nabesolezwe ke baye bakhipha lokho ukuthi ayi leya ndoda leya ingene ke nje izindizela ingelosi ke ishaya izimhlophe qwa ingubo lezi uyabona, ishayela yona ke ingoma ke ethinta ke ubaba wethu osezulwini. So yeah bafethu ke ziningi izinto ezithi ke azisimangazi eMzansi ngoba into ke esingayijwayelanga leya ukuyibona, especially ke kubaculi ke bokholo. Abaculi bokholo bajwayele nje kuyingenela ke ngendlela ejwayelekile, but lo mndizo kushuthi uya ngokuya bafethu ke uba yinto ke ejwayelekayo yabo, sijwayeleke nje right. Indlela ke angene ngayo, well abantu ke bamjabulelile kakhulu and i-event ikhombisa ukuthi ke ibe yi-success cause sikhumbula nje ukudayiswa kwamathikithi the time ku-announce nje ukuthi ke okay amathikithi ase-available nani ke akuthathanga isikhathi esingakanani abantu nje bawathengisa okwamakinanto yabo, bawathenga abantu aphela and the show was sold out yabo. And into ayireporta yena leyo umfoka Ntanzi ukuthi no, the show is sold out and ke he's looking forward to ukuthi abone i-turnout ngempela yabantu, abone abantu ejabulisa abantu. One man show ayikho ke lula bafethu, we've seen izinto zenzeka, abantu abake benza ke ama one man show abafana no Casper Nyovest nje, imkhakha iyahlukene ke bafethu yabo. Philip laba kusuke kuyi-one man show, well vele ke umuntu usuke kuzoba nabanye abaculi mhlawumbe ke abamsupportayo njalo, kodwa i-one man show is a one man show. Igama lakho nje makubekwe lona phambili, that means wena okumele uphushe ngendlela yokuthi ke kuyagcinwa ngempela kuma archives lokho yabo. Omunye ke wabaculi okwazele naye ukuthi ke akhombise i-support kumfoka Ntanzi uJumbo yabo. Kungeke kube uye kuphela, but ke kune message athe mayedlulisa nami ngathinteke ukuthi abantu abama-artist abasajwayele ukusupportana ngalendlela le uJumbo enze ngayo. uJumbo uye waposta ke I'll share screenshots on Facebook kuma social platforms akhe nje ekhombisa i-appreciation ngokuba khona ke kwe-artist, especially ku gospel because ke inaye ke uyipart noma i-artist ye-gospel. And njengoba uAyanda Ntanzi enze lo mcimbi ke onjengalona bemele ke abantu ke be-gospel, so bekumele vele bamsupporte, kumele futhi ke bakhombise appreciation njengoba ke enzile naye uJumbo ukuthi ke no, indoda uyifisela ukuthi ke engathi ngaqhubeka njalo ke ibe nomdlandla wokwenza kahle njengoba ke yenzile, engathi ngaqhubeka njalo mhlambe ke igcine futhi lokhu isikwenza nawo amanye ama province because siyazi ukuthi ke igospel ayipheleli la
kuphela ke eKZN, iyakwazi ukuthi ke ibe khona nakwezinye indawo, but lokho ke futhi ke kudla namandla ke yabo, kudla ne energy yakho njengomculi, kudla ne energy yakho noma ukubuka i-turnout yabantu ukuthi okay fine, uma ke ngiya lapha abantu mhlambe bengakwazi ukuthi ke bangiphi support njengoba bengiphile kuphi yabo. Kodwa since i-national artist noma i-celebrity elaziwa ke uMzansi ke noma eNingizimu Afrika yonke u-Ayanda Dansi, I think engakwazi ukuthi ke into efana nale ayenze nakwamanye ama-province yabo, because ke bakhona abantu abebefisa ukuza la eKZN bezosupporta kodwa mhlawumbe bagcina bengaphumelelanga ngenxa ke ye-distance uyabo. Bafowethu ke nami nje ngithi angihalalisele yona lensizwa yabo, insizwa ke besike sayibona kakhulu endaweni eziningi, I think nase university lensizwa lesike sayibona, including bona uDumi labo, insizwa ke especially uDumi uyithandela ke ibhola naye yabo, abagxilile kakhulu kuphela ku-music but bayakwazi ukuthi ke benze nezinye izinto ke esidini, but ke bafowethu ke asingekho lapho. Sihalalisela lensizwa, siyayibongisa bafethu. I think nakwabanye futhi kumele kwenzeke the very same thing, kumele i-support kuma-artist siyiphushe, siyifake ngendlela ngempela ke ekuyiyona nangendlela ekwenzeke ngayo kulo mfowethu lona ke uMfokantanzi. Guys, I don't have much to say ngale event, but if you have anything ongakwazi ukuthi ke ugcina ukhomenta ngayo, ngabe ubukhona kuyona i-event, ukwazile ukuphumelela, and imapha ama-highlight ke, iziphi izinto ezikuchazile, if ever bekuyinto ke oyibukayo mhlawumbe uyayibuka la uyibuka khona kumabonakude on YouTube or somewhere else, do comment kwi-section bafethu, just ukubeka nje nawe ke uvo lwakho ngayo ke i-show yakhe ke u-Ayanda Dansi, ukuthi ke no ngabe wena ke ikuhlabe umxhwele noma khona la kade kushoda khona mhlambe, o nibe nezinkinga esangweni o kwi-entrance yabo, yini ke ongayisho wena noma ungayikhuluma noma ungayiphawula nge-event ke yakhe ku-Ayanda Dansi? Was there poor performance mhlambe, ichazile yini indlela ke angene ngayo e-stage yabo, engene ingelosi lapha yani efake ijazi lakhe indiza lapha emoyeni wabo. Bafethu, there's nothing much. If you have anything to say, do comment. As I've said, don't forget to like the video, don't forget to subscribe on my channel as well.